Živjeli youtuberi, evo javljam se, zdaj naredim en posnetek in sicer ful sem razočaran nad korporacijami, ki nam krojijo življenje in sicer jaz sem zvesti uporabnik Soleja, a ne Oliver, cel v življenju uporabljam Soleja in ta moja incredible crna kosa, lepa, gosta, je samo zaradi enega razloga, ker imam dobro genetiko in zaradi Soleja in jaz hočem kupiti Solejo. In nimaš kje kupiti Soleje, da jim jebe mater, mogo sem kupiti Nivejo. Nočem Nivejo pičku materno, hočem Solejo. Ker Niveja je trda, ne moraš delati frizure dobro z njo. Ja, jaz delam frizuro s kremo, a ne Oliver? In sem popizdil živ, sem rekel, tole moram dati na YouTube. Kje je Soleja, hočeš kupiti Solejo, alo? Solejo. Mekahna, fina, daš v roke, razmaži se lepo po faci, po laseh, frizura, dobra, pičke padajo. Kaj bom z Nivejo, če je trda? Moram jo ogrevati, sfarati, cajkam, da se lepo malo razmaže, a ne? Da povem unim tam, Solejo mi pripeljte, Solejo. Jasno? Tako da, ajde živele, vidimo se. Ko je, Oliver? Ko so se, a ti do... Znali se ne zmezali se. Ko je, še mi da frozen jogurt. Aj malo reklame, malo frozen jogurt. Brain freeze. Ali frozen jogurt uleteli bi, stari moj, bude Parišiška seljak, pride iz sela, stari moj. A veš, seljak hoće sve probati, razumiješ? Hoće sve probati, da? I pa ga bude zmrde, polako. I to navališ, pa tako se u usta, polako ugriješ popa. A već, pa kad se ugreje, pa navališ, a ne? E, to je to, živjeli.